Yo. Nasi sehlakalo senzekileko godigodi ngomswalo ya. Ke wangena ngapha esitolo ukuthi uphule kunjani akwazeki. Nakho kuphuliwe ngaphakathi ngiyabona. Umhlolo ngizonikhombisa wona ngeke nizingikholwa ukuthi kwenzekalani. Khulumana nje umsolo lo ongaphakathi. Baba Msiza. Ukusibikela ukuthi kwenzakaleni la before singamthola. Hawu nasebamvusa ekuseni. Ukuthi nangu umuntu ulele ngapha kani sesivulela abantu ukuthi bazokulala ngapha na. Hayi mangiza la awu ngimthola umuntu ulele Ngesitolo. ngesitolo. Nokuthi uvule njani nazi. Ukuthi uvule njani. Ekuthomeni kwenzakalani ngoba ke samkhuza sabiza namaphoyisa navula icase. Kwenzakaleni? Kwenzeke next. Namhlanje uphindile. Amaphoyisa ayeseza azobhalisa statement. Yebo baba. Aseza azobhalisa statement. Sambamba ngitho sabatshela amaphoyisa. Nalo weza azothatha ama-fingerprint wawatshela amaphoyisa ukuthi abeze bazothatha nakontola ke. Sakhe beza amaphoyisa. Isilukuze yakona seyaphelela la. So nje ulele ngesitolo uyengebuthongo kahle kahle indawo le uyenze yakhe isitolo sakhe. Because ngiyacala kaphula okwenza next ngangizilalele ngesitolo ungenile ngesitolo wasela utshwala godigodi waphula usho ukuthi uyazigedla ngesitolo. Hayi usigedlile la. Kwakhe wenza ngendlela afuna ngakho nje ngibona ukuphuliwe khari la niyaloga strong ilokho yini ba strong like thini yena ukhona ukungena ngendlela angena ngakhona. Hayi yakhiwa. Mara nala akhombisa ukuthi uphulile godigodi. Angitho umuntu okwasikhombisa lapho. Zwangena la namhlanje sinango uzilalele usagcoke nama-brand lawo wakhe walast. Uzilalele usekhaya akanaginga. Hawa. Kuthi kwenzeka. Akhe sivulele simbone. Simuzwe ukuthi kahle kahle. Hayi kahle bengafuna ukuvula la. Ngifuna ukuthi bekhabo beze babone ukuthi baconfirm ukuthi uye lo wekhabo nabo bathi ngisho langalela wathi I see siyamsukela manje ke babona ukuthi umuntu lo uye wekhabo na and then basitshela ukuthi kwenzekani. Bengazi ukuthi no awanenja no bakhona nibathungile ukuthi bombiza bekhabo. Bonakala ngathi sekasele khulu ungenile wasela ngendlela afuna ngakhona. Nasa le fridge ivulekile. Hey madoda. Yabona bekazenze. Ekhaba kunesitolo mara lokhu uphethe uza ngapha. Thabo. Emona Thabo. Emona. Unyakankamo. Thabo unyakankamo. Jwang unyakankamo. Unyakankamo Thabo. Ngaka. Kira or unyakanga benga unyakankamo. Thabo unyakankamo. Unyakankamo. Inabenga yang emona kira unyakankamo ki. Thabo unyakankamo. Thabo last ara khale ma go roba ka mo shopong sasazi ngihleke ngiphelele ihliziyo ukuthi uvulelwana emona Thabo indaba engaka yayini unyakankamo ki ke shopa gawe yona unyakankamo ki last na go tshotso lo ronya go tsola cameron bonya go dira dilo tse wa go polo go nne rona unya go tsola cameron unyakankamo ke ka mgobonya go tsola ka gona ya unyakankamo unyakankamo shopo nga batho Thabo o tsene jwang kamo a go tsibi re tlo bolelang emona a o lape ke gore ba dishopo tša batho tsene and like o ka re wa tshwarega dilo tse o di dirang tšeki o nyakang go ntse robetse ka shopong ga batho gape last re go kry-ile šele phone ka mo le dieta ra go kry-a ka tsone le kgone o buile gape re go kgalemile bjone nga o kgalemege today o buile gape go robetse o robile wa tsena gore o tsene ka ya gone motho a tsebang go ntse ka mo shopong emona tlogele gore pele istso ke ra gore o nyakang ka mo ga go se nkarabe di-fridge se dile tša majwala di bulegile monna Thabang ko gatse ga botse o nyakang ka mo
a mfana ka today yanong o ka se tshwane le last wa bona last go bile mnate re kgalemile ga botsa kere today gape bo ile bile o teketlile ka morobala ka mosopong ya batho o tlhobana le batho ba ka moke yanong o nyakang ka mo ko wena o rekisang ka mo Thabo re bolela le wena ko wena o rekisang ka mo Thabo tlogela o bitsa di-ish ke re ko wena o rekisang ka mo yanong o nyakang ka mo e mona wa hlola ga botse ke mohlolo jwang o ka tsa nna o tagisitse keng metlha le metlha o thuta di-crate o thuta majwala o dula ka mo wanwa o nwa majwala o tsene okay a wa nwa majwala ka mo o tsene jwang ka moke o na le sekhe sa go bula ka mo ka gore go khietša shifa o tsene jwang o lekana jwang mo mbong a shuang o lekana jwang mo o tsene kae Thabo Thabo ke a go botsiša o tsene jwang tswa re bona wa rapela o kgopela tshwarelo la se to kgopetse tshwarelo tsene ka shopong ya batho today le gone o kgopela tshwarelo mone o bula jwang ga botse ka mo o bula jwang ka mo a utsu mare o tsene ka shopong ke mangwareng a utsu tsene jwang ka moke bjanong o tsena jwang ka motseng a batho fitlho robale re a utsu a utsu wena yes ke a dumela but motho wa go utswa a ka tsena ka shopong a fihla robala ka gare ga shopo a nwa majwala ke ga gago ka moke o bethile one o file ke mang wena wa telela wena le kgone gona o swantse o kry-e tse di go tshwanetseng ra bona gore o tla di bona tse di go tshwanetseng obvious re tla re o tla re phelelang ka gore a o na mmereko o phelelang ka gore fele le galo go tsena obvious e swantse re go direng a o sa nyaka go phela mose a ba bola motho senyeditse batho bjanong ga o sa nyaka go phela kere a wena vele e swantse today vele o ne o tsamaya o ne o tekgwela a go thuše a go thuše ya le gone vele swantse re no fetša ka wena a go thuše a gona tshwaro le kgopelang Thabo wa seleka wa seleko le moka o nyakang ka mo shopong a batho mpotse go go diragetseng wa kwa o nyaka go bolela tsona tseo ke ka mokgwa o nyakang go bolela a sa mpitša nna o ntsebe because o ntseba jang le kgodu la go tshela bona last re boletse le wena ra kgalema Thabo today o buile gape-gape o tsene ka mo shopong a batho o buile gape-gape ke go botsisitše question kere ke gageno wa o sa yo utswa ka shopong a geno madila go dira gore wena o tsene ka mo shopong a batho jwanong o tsene jwang ka mo o kgopela biri o kgopetse go mang biri o kgopetse go mang ke a botsiša gore wena a o utse o ne kgopela biri o kgopetse mang a songsitsa mo okay nna o kgopela nna tshwarelo ke ga kae o roba ka mo gane wena o roba nyaka dibiri tša batho o emisa jwang fridgeng mara gore obviously go tlo re bo tlo utswa fridge ga o dire dilo tseo gane le utswa di-fridge nna ke boletse ka di-fridge go roba o tsena ka moko okay o ra gore bona te ba phele ba lokiša mo ba tseka gore wena o utswa wena o tsena ka mo utswa jang bona go khietse mo o tsene jwang masifa go khietse mo ka mo o khietse o tlo tlhwa ka mo mfanaka ka mo gona a ke re wena o nyaka shopo e tšee napo e tšebe ya gago a ke re wa e nyaka ke a go botša shopo e tšee ke ya gago a ke re wa e nyaka o tla re phelelang ke mogolo wa gago go phela o ka re o nyaka go phela wa ntse o tswela pele o tlhoriša batho day by day ke gore metlha le metlha wa plana gore le kgone swantse go dira eng no go bontšha gore lapisitše ke go phela Thabo tlhogo ga go a tšee gabotse no ga o tšee gabotse wena o ra gore o tsene jwang ke go botsiša question gore o tsene jwang ka mo shopong a batho o bile o robetse teketlile like ke go ra gore fela o deserva ke go ya tronkong mara before ya tronkong o swantse le gore ba go latswitse ba go file maswitse ande o fetša go fa maswitse fela o ne o kgwa ka gore a go thuše
No, bengibam